Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa. Abarozi ba Kitara TV nkubatangira mu nteekaniza eno Orubazo. Nambere ukali museza aheru Dubai, mu America, Bungereza, Germany nkaha Saudi Arabia abantu obukwenda tuburura ababa ni batuhondera hona nambere mukali. Nabunyoro na kutwaliza hamu nyamasa za zone za Bunyoro Kibale Kagadi Kiryandongo Masindi nankaho na mwebale kuba ni mutuhondera ogurani bwo kumurudi gwa gubandize kuba no tuhondera genda kusaba urabona tora YouTube subscribing a channel ya itweno urabona Facebook o liking page yetu Kitara TV kona mikutiyo na turoho Twitter Instagram Kitara TV kiro kino umuntekanizo Orubazo nkabulkiro nkabagamba tubungiso omuntu aino organikyo aina ekintu abantu kibakusa kuba ni bamuroreraho kandi bamwegiraho kandi mpayiro mugisa kiro kino kubungisa omusajja wa man Reverend Canon no Kirahwa kandi ono nuwe omukuru wa rw'Abazaazi enganda zino tukwenda tuzejukize abantu abakusinga mu kutekeza enganda tezina mugaso baitu Kitara TV ero kujukiza enganda no kuleekera abebembezi b'enganda bembaganiza amabara amwanjuzi wentekaniza eno ndi Julius Kyomuhendo kandi omulisa muyiwa wabamoli waitu Reverend nkutangirira mu ntekaniza bagenzi bayitinye nabaru kutuhuliriza tungira mugisa guno okuba hanya maraka yanyu nuko nsobole kubagambiraho bike ebikwata ine n'oruganda rwetu rw'Abazaazi semerirwe muno kandi mwebale muno okutuhuliriza okusoroka na sande abandize kabeta sande yabandize ekabanungi muno abantu tukatakunihira ngubarazoka baita habo kuba abantu bayikaire neiroho bakaija omubwingi nko kutukatakinihira hanu tugira services ina kyonka ekiro kyo kutandika ekitukaba na services 3 tutandika na nyekyakara ya renew etandika saa 12 neika saa 4 kichweka tukantunihira ngu tuswa kuba nabantu nka 50 baita kyatuhunirize ekanisa yone ekaboga tukaba nabantu 200 abantu babaire bayina iroho lyo kusorokana mono nkwanjwire genga Reverend baitu amurozi wa Kitara TV asokere kurora kwengwenda uyongere ko yanjura amabara gawe abatakumanyina bayongere kumanya yego abari kutuliza amabara gange ninyo Reverend Canon noha Kirahwa omulisa omuhereza we kanisa kandi Orubazo rundi ninyo wendi nkomukuru wa Ruganda rw'Abazaazi n'Abazaazi kati habwa Greater Masindi Abazaza bali Kiryandongo Masindi Bulisa
nabwekyo nsemererwa muno kandi ntungirwa omukisa guno kubungisa radio eno nyamaraka ya Kitara nuko nsobole kubagambiraho bike ebikwataine n'Oluganda lwaitu rw'Abazaazi mwebale muno kutuuliriza. Reverend tutakatahire muno ha Mbazaazi obuhereza buno bwa Ruhanga okutandika myaka ingahate erabiro. Obuhereza buno kabutandika kara. Nkatandika kuruga mu itendekero lyaitu nkatandika obuhereza buno omwaka 1983 kandi ndi mbutandikira ombulisa bwa obunyakuli omburolezi bwa Hoima Bunyoro Kitara ombulisa bwa Muhwijo ati imperize emyaka yaitu nkoku yatekanizibwe eye kanisa obutwike emyaka nkaga n'etaano ntuhumura na nyo mwaka gwa 2010 nkahumura kandi kurugobu nkahumura office kyonko obuhereza nokutebeza enjiri nkyagenda nabo mu maiso awa tubo obuhereza bukutebeza enjiri tubuhumura nitugaruka kuli amali ego obuhereza okabusanga ota myaka ejo mazire emyaka enyamazire ejo obuhereza butabe bwangu butatwanguhire baitu ekikuru kya byona nsima Ruhanga ngu nobuharaba habairemo ebizibu bingi omirimo yaitu akasumyako baitu mukama akatwebembera tukahereza kandi nsima Ruhanga bokuba nkahereza nyahika hamwaka akasumikanga kokuhumura nikyahereza kandi nsima mukama ebyakonkolesa yego waitu Reverend hati Oluganda luno rw'Abazaazi duruganka Oluganda rw'Abazaazi runo luli Luganda rwarugire ombichweka bya Mwenge abantu abo bakaba balisa bente bakarubatani barugoko nibaija kuseera obunyansi na maize baitu barubato rugendo ruraira muno rwabatwalira akasumi kwikyo bayikira Hoima bayikira mu igomboreri ya Kigorobya kandi bayikira umukikaro kya kitweta Kibiro Oluganda lwetu rw'Abazaazi yitwa abanyakuru kiro kino original yaitu eri Kibiro hali tuiho omunyu hati waitu Reverend ogambire bakaija nibatozo obunyansi yes engande zikusinga zitumanyire hano ezibazente muno bataba nkabanyankole abarara Abazaazi bano batoka kwa bainaho akakwataine n'abanyankole Abazaazi tukugamba bainaho kwatane rundi n'abantu babusongora abasongora abo kuboko niho barugire nibaija kurubata kwika Kibiro ego abasongora tibali hano magenda nojja kwika 40 ngahe bichweke byego noho Abazaazi bano kiki kikubawukaniza hali abachwezi hali abachwezi n'Abazaazi webale kaguze ekyo kironge muno nkogamba Abazaazi hali twawukanira n'abachwezi omwaka ukaba mu 1989 ne kugwamu aho no bayahukanire bafoka Abazaazi bali basigara bali bachwezi baitaro haka kwatana baina haka kwatana habo kuba kigambwa mu history ya Bunyoro kigambwa ngo Oluganda rw'abandize mu Bunyoro n'urw'abachwezi nabwe kyengande zikiro bingi zona no zakarugire kandi naito no twarugire kyonka ito twayitonga nkengande zindi zinyakuru mu Bunyoro nko kuziri twafoka Abazaazi abachwezi bano bokujja hano waitu hano Bunyoro bo bakaruganka abachwezi kigamba ngo abachwezi ababandize bakaruga heru ya Uganda abachwezi baruga aheru kigamba ngo bakaruga mu Abyssinia hati kiro kine ibakweta Ethiopia niho barugire oko ni barubata bakaletwa Orubazo amatemba geruguru mu north baja batahiramu Kitigu Murundi bakatahiramu Sudan baitu baija batyo
bahika guru bahika lango nubu baija bunyoro enganda nizo zikuletereza abantu kuba nengeso habo kuba buli Ruganda katugambe ito Ruganda rwaitu rw'Abazaazi tuyina bigendererwa byaitu bisatu ekyo kubanza kumanyangana ekya kabiri kugonzangana kandi ekya kasatu okukora hamu egendererwa kyaitu kyali ngu tuteraniza abazaazi boona tube muntu omu tukole kintu kimu ekirasobora kuibukya Ruganda rwaitu kikandi kaimukya neihanga lyaitu hati abangeroga sazi no gagambe genti abazaazi bakarugamba Chwezi haruno Ruganda rw'Abachwezi rukyaro Ruganda rw'Abachwezi ruro hati abazaazi tibaga batakusaba kweteraniza n'Abachwezi aba Ruganda rumu hati kikuisana haroho engande ezindi nyingi zigira omuziro gumu baitu zahukana hati naitwe kueteranza Abachwezi tikikusaba kwangu habwokuba twahukaine kuruga omwaka 18 nekenda nendi hata eri myaka inga 10 nikugamba abantu bakatekaniza iro Ruganda rwabo baine ebintu bakora mu Ruganda rwabo kandi hati kubaihamu okabagamba tugende kuno kigumire nikiguma kakusanga kyabaire emyaka enu nubo Ruganda olu nirutandika tukubaye tugamba tuleke kugada kutandika Ruganda olu leka tugende na runo baita hati ito tuli bayijukuru rundi nyakabiri nyakasatu halaba isenkuru itwe abarugira halaba Chwezi hati tukusobora kiro kinu kuterana nabo kandi tukwahukana n'omuziro Abachwezi bazira entimba baitu kandi itwe tuzire mamba yego so hati nkanya abazaazi enkurato zine ze kikamu banazo tubanazo nukugamba nko kunsobora irege kuruga kara bigendero byaitu tukatandikira enkurato zino tubasire nazo emyaka nkena enyuma kyonke kyatukozere kubi tukatekanize omwaka guhoire mwaka 2020 tukatekanize enkurato zaitu tutandikire kiri ndongo tuije Masindi tugende na Bulisa kwitaita na Abazaazi kyonka habwendwara ya COVID-19 yatuihamu yatubaganiza tutwaira kasumi tutaine tutakurorangana kyonka nyowe nko mukuru wa Ruganda mbali ni ntwaro ujunanizibwa kuikara ni coordinatinga na bebembezi abatwakomere kurugombi chwekebi nuko gamba itwe enkora yaitu eri hamasaza na hamagombora na hamiruka nuko gamba tukatandikira hansi tutemba hamiruka haliyo abebembeza bakwebembera omurukogo abachairman nakakurato kabo hagombora naho baliyo na ha district baliyo niko gamba Bulisaza dinache dino Omwebembezi wali nakakurato kwali Bulisaza nikizoka nto abazaazi bano muri bayingi muno mu bichweka kibine bya Masindi kandi bichweka bya ebinde ebyo bya hoima abazaazi tibaliyo muno nkatoza no Omwebembezi w'Abazaazi bichweka ebi nawo ntakumurota tokuswa kumutunga abokuba kikaba kiti abazaazi baisenkurito bakani baruga kibiro bakaija bagonya hoima nibagonya bugonya kandi nko kungambire bali balisa obayikire hoima bayesanga ngwe kikare kibayikire mu kifunda hati batandika kurubata bayijani barubata nibagarukaga rubajurunu hati bakagenda kwesanga ngu abayisenkurito na abayisebaitu bona barugireyo hoima busasigayireyo niko gamba hoima haro akachweka katoito muno omukyabigambire kiri abutuzi oko haliyo ekika kimu runde kiju kimu kyabigambira bukuba oba na yeherere kigoroba ni hira
Habokwa bakaletwa kigorobya batahiramu omundomu hati haro abasigairaho. Kyonka abakiro bwingi bona bakarugayo baija bayambuka Kiha. Nuko gabo kamera kwambuka Kiha nubuno osanga Uruganda rw'Abazaazi. Kibiro Abazazi nati bakyali. Kibiro Abazazi baliyo. Kandi kikuru muno ekinyongera kwenyumirizamu ngo abayisenkuru yitwe nubazoire omunyogo batandika kugukoraho nibagusemeza kandi omusumi bw'emyaka egyo hakaba hakatale kamani muno busubuzi bw'amani muno hagati y'Abazaazi n'amahanga aganda heru nikugamba omunyo guno gukarubata kukagenda Buganda kukagenda na Kenya nabana Kenya bajaga nibasubura kuno nabaharabu bajaga nibasubura omunyo Kibiro. Yego hato omunyo guno rekuruga bakwa myaka hati nyingi muno omunyo guno gurugayi habo waki ekikoro ekyo kyokuhi omunyo Kibiro kitakura kuraine mu omunyo gwa Kibiro gwahukana emiringo yago eyahukana n'omunyo gundi nkaguno ogutukoleso ogutwarukire ibaro gw'ekindi rundo omunyo gwa Katwe nikugamba process yagwo egenda mpora abakalenga myaka yenyuma tukyali bato batwarayo abajungu nibagonza bakole factory y'omunyo baiteka balema kikalema kukora abokuba process yagwo egenda mpora kandi etwara kasumi kurango ihiremo omunyo abokuba omunyo libayitaka liritaka lino itakere niriba basoroza nibatuma hamu nirimara omwezi gurundi myezi 2 itakere bangere balitumira balitumira diswa kumara okwezi 10 nibalinda likule liboge nuko lisole kuiwa mumunyo hata itakere bali hayo nibalitwara nibaliteeka omusefuliya nibateeka mu amaizi nibatandika kulisengeija hansi kule sefuliya bagiduramu buhuru hanyuma nibateeka yende sefuliya nibalegyaga amaizago hata amaizago bamara galegya nibagayayo nibo gagenda kuchumbwa obo nibagachumba nigachamuka hati eifulere liba nilichamukeru nuguo munyo hati nibagutaha yoga nibaja nibatandika kubumba omunyo hata abajungu barozere process egyo bakarora batakugisobora erinzibu muno nuko gamba mani power yayo tekwetaga byoma mani power ekuba ya mani power y'omuntu obwongo kandi obukuteka mu ekyoma tigukwija habokuba baina kutuma mu itakeri baikale balikebera lihikire nileta kaikini balireka kucho buliraka ikabarozere ditandikire kuleta itakeri obuli bali zimaze kuboga oja kusanga omunyo gwetoroire guli haiguru aho nko ruhumbu hata abo nibamanya ogo guli ready kugenda kuchumba. Yego Reverend kwenda tutunywe moto hizi inekizina kino kisinga kunyumira hano bunyoro nicyo tugendese ebizina byaitu ebitukira kukolesa ebya maraka haroho akazina kamu aka igime akazina ako nkagonza muno haro akazina ko bayirego gambire no yenda tutandike nako aka prince aka ni nyija nkwenda ako nako tubanze tukazinemu nuko kongere kutuleta harubazo rwaito kale katukagaruke ni nyija mukuruga ma Robert Prince Reverend agambe ndiko katunyumire tujagaruka nentekanize n'Orubazo turagaruka tunkwenda kumuhabuzaho abazazi bakora kimu mbukama wa bunyoro n'emirimo y'abazazi yinde ibakora otaruga hantekaniza yawe n'Orubazo.
kusemezebwa nesa gamaya we nimpura iraka yemba baziza we linyeto kusemezebwa nesa gamaya we Nyija Yesu tata nyija onyoge onsemeze nesa gamaya we nyija Yesu bambi nyija Shika yandere onyoge onsemeze nesa gamaya we hati ninyerora nyowe nyine bibi nikyo mbikuletire byona Yesu holy hati ninyerora nyowe nyine bibi nikyo mbikuletire byona Yesu holy oh ninyija Yesu ninyija onyoge onsemeze nesa gamaya we tata ninyija Yesu baba ninyija otambinga tata onyoge onsemeze nesa Abarozi ba Kitara TV akazina baketa nyijja ku rugama Robert Prince kandi tukiye na Reverend Canon no habirahwa omuzaazi akya tunyumiza oruganda rw'Abazaazi name tugendeire mu kuhumuraho mbaire ninyenda tugambireho ingande zikwakuka naziba no mugase zibakora mu atinka mu mpango mu kikali kukugara yenyuma omyaka yakara myaka yenkaga no bukama butakarugireho tukaba tuli bajwara kondo ise waitu kagoro yali mujwara kondo kandi bukama no babuyiroho tukayikara nekitini sekyo cyonka hanyuma yo abajwara kondo nibo bakora niba barorere bijwara bimukama abajwara kondo kiba kitinisa kibaha orugando orurunde kibaho umuntu ogo habwa omulimo murunge gwakolira obukama isentu waitogo akabali weigombora kandi Abazaazi kuruga enyuma tutatuli bebembezi isentu waitu omu John Mugungu akabuisaza na hoima akalemayo akagenda kuhumura ali weisaza buruli abandi harabo nabo bakaba amagombora bakaba bemiruka no kwikana kiro kino obu twagarukire mu government eno ya NRM Abazaazi bayingi muno balombika rubyo bwebembezi balombulemi kandi hati omwaka guno tukujaguza boku omwana omuzaazi niwe member of parliament wa Bururi kasojo kato kasojo muzaazi Kimasa Abazaazi muri bebembezi tuli bebembezi na chairman LC5 wa Masindi district muzaazi nikyo kiri nkugambira kinyagamba nti Masindi kunali Abazaazi bayingi kandi bichweka byakoli bahaye bati balicho abachwezi ba Kibale Kagadi na Kibiro mwina bukwatane nabo mubahuliza tubahuliza kandi mu buyaga rundi Kagadi ekikoro kyaite kimwe cy'Abazaazi noho kiri
hari abazaazi abanyakuli Pachwa, hari abazaazi abali Mabale, hari abazaazi abali Kagati. Kandi abona nkoragana nabo. Habo kugamba nti nigwo muhando gwabalesere. Batekwa kuba nti abantu babani barubata. Obayikire hoima bo bakwata guli. Yego. Kandi no mwaka guno. Yes, nkunire mwaka guno. Tugwaire mwaka guno tubabungisizana. Mwaka guno bakaruga abakibale bakajja kuturora hano Masindi. Timu y'abantu nka 10 tukaba nabo hano. Bayizire kwetegereza Ruganda rwaitu rwemerire tuta kandi turakora tuta. Hati nyina okusemererwa kumanyisa nti Oruganda rw'Abazaazi mu buyaga hati rukwasira kati. Rwamani batandike kwesoroza, batandike kuteka enkurato kandi kubeta baire COVID mbanyagezereira kubayitirana. Baitu nyino kunihira ngo busumbi omaiso kakusanga obusinge burabaho nkuija kuyimukyana na timu yange naito tugende tudora Abazaazi bagenzi baitu nuko tugonza bunyoro yona hala muzazi akali tube muntu omu kandi nakula Abazaazi bebembezi haliyo no mutaboni waitu reverend aliyoko ali reverend hati Abazaazi banu nikizoko Ruganda rw'Abazaazi Ruganda rutito munombo nyoro muno tiluli rutito oiro titumbukire muno baitu tuli bantu baingi abali bunyoro muno habo kuba isaza lyonka erya Kiryandongo Abazaazi bakira 12 Kiryandongo hali amaka nka 20 agaruma Abazaazi kandi ekikoro kyaitu ekyamani muno kiri hano Masindi waitu reverend nkwenda kugaruraho katito habu kama waitu bwa bunyoro habwake bukama baitu buno butatumbukire munonko bukama obundi butuku bantu ensonga ziri nyingi kyonka kankusobora enke nyo nko kunkwetegereza ekitu kirugirire habebembezi baitu abakwebembera obukama kandi na muno jugu kabumba nikugamba kabumba taiziro mabone g'abantu nk'okikubaire tabonekaho kandi akasumikana katurumu akemyaka eno abaana abato abazaire obukama burugiro nububaingi hati ntakuchikanize ari ntekaniza Kitara TV tukora tugita tujalike nkabaho ijweri Masindi icyuka bya Masinda nimpabuza abantu omugo wabunyuru batamumanyire tibamumanyire gonze omukama wenka oyirongo abantu ba Masindi hano nicyo mbayege nimpikaho ngo abantu ba Masindi hano kuba nuho yayikaire nuho yakulire emyaka ye yona agimazire hano nokugenda kumutwara kumwikaliza hangoma akaruga Masindi bakumumanya kandi bakumumanya emyaka ege eyo busigazwe nko kuyabaire etabe nungi nikugamba etabahe kisisani ekirungi hati no baba ni bamurora bamumanyire n'umukama cyonka bagaruka nibayijuka bire byenyuma nibagamba ogwa kusobora kuba atali nuwenko kutukwetaka baite kikuru muno kakusanga babaire bakozere entegeka kabumba akaijo mabone g'abantu nyokugara yenyuma nkabaho bukama buno omyaka yenkaga omukama winyi yakoraga entegeka buli kasumi naja nabungira isaza lya Bururi nagenda mbagombora nagenda hamiruka abantu nibamumanya kandi obuyayijaga ahikire nkano hakihande abantu buli lwebaje bagendaga kurata obuyaru bataga akozere program yogenda hagombora nkugenda mirya aja kugenda oku abantu baja kurarayo abayinule baliye banye basomere bagamba omukama tukozere atuinire kandi abonekere hati ebyo kakusanga biragarukaho rundi katikiro waitu kakusanga bayira akozere entegeka wewe enka na timu ye mpura buhoro ba minister yoti nyina na minister bayizira no nkuswa ugambira ngo nuwo gu minister abwake tibazoka mba bakabakoma babatekaho abakomere
akakura tukala kabantu ensanju na babiri aba abakomere nubo abamanyire kyonka itwe nabasigairo titubamanyire ekitu kusaba Katiikiro akole entegeka arubate n'abantu be bayije bahika buli magombora buli isaza omukama wenyi yabungiraga amasomero esomero nibageta Kabalega primary school yayijaga buli kasumi naija kurora isomero lyayise kandi naliteka mune sente likurakurani yagendaga Kiyema okwo ali abanyabuzaale be nawe yagiyayoga nawe byakora goku baikaraga bamanyire omukama waita akozere aboneke hati waitu reverend hati obukama waitu butekeho buli yoki kurwanti nabo bwatomboka habo kuba imo hansonga yetugambire nti abahereza bo bukama no mukama wenyindi batandike kuboneka mbantu otyo ekya kabiri bateke emisomo Kwegesa omugaso gobukama kiki abana baitu ba tibamanyire obukama kiki tibarora muno burungi bwakyo kyonka kakusanga Katiikiro akozere entegeka bakaja bakatandika Kwegesa ekibi itwe TV tituzine cyano ya hoima titugine beto kakusanga chanege baire naye genzere ha national TV bakateka amasomo bakayigisaga bakagamba Bunyoro TV ya Bunyoro eri ha chano ziti kandi emisomo yabo kiro nanka abamusomo nanka kiro ntutiyuninga TV zaitu zituina zinu nturora hata ba Buganda bakurakuraine habo kwa baina TV yabo TV bakagiteka ha national TV hati ito tufuayo abukama bwinentekaniza butingura I think mako guno gwenyiro babali ni basomente nanka budget bakole kyanti bajja kutandika radio na TV twatinga mbiki kwatulinde yeko nikizoka nti obukama bukusana baire butabigire muno mu bitu bino bya media yego Reverend nkugarura era mu hatukyali habukama bwaitu buno bwa Bunyoro ari ensonga nti obukama bwaitu buno mbantu abasigazi tiba bujumbire era muno hansonga ki hati ekyo kikurugira hansonga ziturugire hayiguru ntubaza hati nka Buganda okurora abasigazi babujumbire obukama bwa Buganda buteire programs nyingi ezikwatana n'abasigazi n'abeminyeto hati babaleta babatayamu obabatayizemu baleta ebya music baleta byaki culture yabo batandike kubegesa emirwa yo kabaka bwabo nkokuba hati naitu emirwa ya Bunyoro titugimanyire kakusanga baire bakozere ebyo bakateka emisomo bakaja bakegesa abasigazi bakabataya ombuhereza bakaba nabo part and parcel ombukama buno Bunyoreja kwimuka hati nkanywa abazazi abasigazi mukozere mutakubendesa Oluganda na Rwanyuru no kubasika kubaleta mu nkurato zineza ezekika hati mukika kyaitu hankura abukurato bwaitu obutwakomere hamasaza na amagomboro abichweke bikiro atinka Kiryandongo niyo kurora Kiryandongo omukuru akwebembera isazeri ya Kiryandongo musigazi na komite nyakuliyo yabasigazi oyiro tukalekama abasajja aba babiri baba habuleke obuturugire itwaija isaza lino area omtown ito tuina municipality municipality chairman walio musigazi na komite zona basigazi haruma abasajja bakuru basatu abatwalekere mu kubahabura uno musajja yansumikaniza haliwe yampaire namba yawe aro Mugisha Christophe kefa yego kuruga bujenje yego hati ogunuwe akwebembera isaza lya bujenje kyonka ha komitiye haro abasajja bakuru bagenzi be basatu abasigaye robona basigazi
Oruganda runo rw'Abazaazi hati nkanye ngeri mutandikire kukurata nokora obukurata obwembaganiza kutandikira kimwe tugambire ha magombora nabiki mu myaka 5 Abazaazi tujja kubarora muri kika kyamani muno mbonyo muno kandi kakusangwa hatabaire mwendwale eno hati tuba tumazire habo kuba tutekanizeira na constitution yaitu eri mu draft tugonza hati kugi hayo tugiturukiye nuko Abazaazi bona tubamanyise ebigendero byaite bitutekanize kora yego ari omuzazi ali wa akulira Abazaazi nyina mbonyoro oba niwe ni nyakura nko kugambire ngo Abazaazi abakiro bwingi tukajja kuno hatitwe kunu tukatwara gureta masindi nko kuyabaire kara bulisa masindi na Kiryandongo kyonka habwa hoima butabamu omuzaazi wena ekyo bulisa busayi muzazi wena bulisa aliyo bulisa baliyo haliya makasatu muikira level no government mumanyire na makagaba ne tukakoraira na assessment tumanyire kimu amakagali Kiryandongo agali municipality na gali bujenje nkugamanya mu report yange nkugamanya mu report yange tuinaga ere idara lya mani mu myaka wainofinyuze myaka 5 mujja kuba muikirenga ate myaka 5 ekitugonza kuyihayo constitution yaitu tugirabyeho etandike kora murebe bitutekanize kora tugonza naitwe kutaha mu mikore ya government naitwe Abazaazi tuhandikise nke kitebe musakozi naitwe tutandike kukora ngomugana mtumugana ufuna yentekaniza za government nizijaga naitwe nizitukoye ebyo nikoga birabego mu Ruganda rwaitu atali individual yego ekyo kirungi muno hati Abazaazi banu otugambege bakaruga mu bachwezi hati abachwezi bo Ruganda rwabo naro dutekanizibwe nkaruno rw'Abazaazi nihira nabo bakubikora bakubikora kandi bo nko kurwabaire Ruganda rukuru rukasanga rweyombekereira nyonko nira bo batulo maiso mukyaino mulimo gwabayisenkuranyo gukulisa tukyalisa no turaba kuno tulisa locally buli muntu nalisa kyonka tokusora genda omaka ga Abazaazi 10 otasangire mu abalisa 5-6 wait reverend kangalira arulimi rwaitu tukwenda tubazeho urulimi rwaitu runo runyoro kani rugenda niruhwa nsonga ki ekireterize urulimi rwaitu rwabanyoro kufa ziri nsonga 2 nsonga yo kubanza nkujja garuka yenyuma kirugirire habebembezi bayita abukama obakaba government bekane ekora emitegekere ya masomero ekagamba abaana ab'emyaka ya hansi P1 P2 3 barandi babegesa urulimi rwabo rwonyine rwomuko wa ruzaliranwa kyonka iyitwa abanyoro kitulemere hati ito abanyoro tugondeze genda nebintu nko kubikugenda omwana w'emyaka 3 bakumutwara mu nasari manya mu tedi nasari mdeke mu baby obali kuli bada abakubasomesa nuba abana bojo nabayisikabe omwaka guno bakubaza orungeze tubakubaza orunyoro omwana nubako agenda mugambe kinu bakiyete kikopo cap murujo mugambire ekinu kiti bakiyeta bati hata mukikaro kyo kubasomesa a e i o u ito nko kutwasomera masomero tibiriyo betu kandi ebitweke ebinde bikora kurene n'orulimi rwabo bo hansi kuli nibe bakubasomesa kandi bagarukire batekayo na masomero gaba gahukaine buli ruhumura abana babuganda mu kubahuraga bakubatekanizaga emisomo owaitu kunetaliyo kubegese byo buhangwa obukwendo bundi hala Abazaazi cyakubanta bikwabuze baitu noenda
abarozi ba Kitara TV oyine byokwenda kubagambira hali Oruganda runo rw'Abazaazi. Tuli ombichweke byahukayine kandi nkoku abayisenkuruito bayizire nibenaganaga n'Oruganda rwaitu nuko rwakagenze ni rwenaganaga hati ekikoro kimu kiri Bujenje ekikoro ekindi kiri mu igombora lya Budongo bali Kasongoire ekishweke ato tukujja mu municipality muno nosanga ngo obwaro bunyakuru muno bagenzere baye bataha mu ngande ezindi batahanganamu bo habo kuba batoito hate enganda ziri sana zikubamira nizo zikira kutumbuka abo kuba nizo zabayiroho kara zina n'emisingi yazo kyonka hati akasomikano nicyo tugonza barugireyo omubantu abo nabo bayije tutandika omusingi gwaitu turole ngo Oruganda rwaitu turwemerizeho. Yes, nukwenda kutwaraho mu kuhumuro kundi. Yego. Okusero tamanye buno bizina liregekanye ekeza ato okwenda tuzine ekeza bule. Tuwereze ekinde bakusaka video kutusaka kuhura obanyongo kuchweremo. Akazina ko kwenda iyo niyo tukiwere mukandi abarozi bakira Reverend Byenzina bino akusana tako bikega no ambi manyire muno kankwereze nsimbira amaju kurugamba igime nawe raka kunyumira yego nukako babarozi ba Kitara TV nko batangira mu kazina nsimbira amaju kurugamba igime kandi tutayina Reverend Omwebembezi Reverend Noah Kirahwa yego kiki kiwenyumiriza mu Ruganda rawo runo rungo rw'Abazaazi Uruganda runo rwenyumirizamo abo kuba kuzarwa ndunzalirwemo kandi nyasanga abayise baitu bali bantu bamani omubunyoro no muihangaliona nebereke kugambira ngo omuruganda rwaitu tukaba na Dr. Kununka akaba musaija wa mani omu myaka egeye nkaga n'ensanju ali mulago akaba ikira idara libo consultant ali muzazi omu bayise baitu haihi abayise baitu bana bona bakaba bahure nibebembera ekanisa kwijuka
ise waitu omu akaba ali Hoima nayebembera kasidro ya Hoima kandi na mugenzi tata nawe akaba Sawadikona ayebembire kanisa ya St. Matthews Masi kandi ali wa maana tukaba na Kumanyisa obwahule bunu bwekika nubunya iziremu kandi tuina abatebezi benjiri bangi abahule n'abahule bagenzi bange baliyo bayingi buyago kubaliyo basatu Patrick Kaberenge abaire nakora mu Bank of Uganda ogu nawe muzazi tuina omyaka yenyuma tukaba na isento waitu mugurusi mugu ise mwene waitu ono akabuisaza mugungu akasendekerezo mukamu bwakana ajja bulaya na musendekereza na kwebembera kutwara omukamu omurugendo no mutwara hero kitu kikuru muntu yes hati na nyowe obu nazairwe mazire kukura ndozera bayise baitu abo nekitinise kibaina nyaye nanyonya igonza muno Oruganda rwange nindwe nyumirizamu nanyo ningamba kakusanga abazazi naitwa abahati naitwe kubatubaire tuyimuke tukaisana akabayise baitu bakaba ni barangano bayise baitu abo nubo abaire mu rukura turumukama Tito winyi ise iguranya kuro abakura atago mu rukura rwensanyu na babiri bayise baitu abo bakaba kurasi mu rukura hati nyagonza muno Ruganda rwaitu ninyenda no bukama habo kuba nkabanzaliremo nindora nabazaire bange nibindi bakora nyabagonza muno Oruganda rw'Abazazi abazazi abatito benyitira ineho bakwenda muno Ruganda rwabo umanyire nkakora intekaniza no muzeyi katusabe jya musewananka mwene wabo no mukenga kuronza nawe muzazi na yenyumiza nawe mu Ruganda runo tukabantu nyumyaho urugendo rwaye na zenge tume yakoziro hamwe Ascend Hotel ego iwo Ruganda runo okozereta abana bawo bozaire kubando nayo no bakosa mu bigebe yabo rubatiremo gonzo Ruganda runo rabaza nyatandikire nakyo nkagonza ntandike kusoroza abo Ruganda abazazi ntuterana hamu ntubaza hamu kandi emirundi nyingi obututeraine n'abana bangi babayiremu no murundi gwo kubanza kutwara groupe yagenzere hakikoro kurora hali twarugire n'abana banga bamu nkabatwara bahikayo barorayo kibiro no munyo twagwihayo Omwebembezi buno kuruga babukwahire bokwembera abazazi bagenzi bawo amazire kasumi ati myaka 5 Omwebembezi obusangiro oto abazazi Omwebembezi tubaire bubi muno mbwegondize muno abo kuba kimpairo mugisa kuterana n'abantu bangi abo Ruganda rwange kubaza n'abantu bantamanyire habo kwanyahuraga bura balikiriya ndongo baitu budahikireyo nyasange kitebe kikuto cy'abazazi kiri kandi Ruganda ni barwenda na nyuki ayongera kumpa amana omanyati ngerengana zino segenze ni stawanga namo okusanga umusazi no musazi bagenzi ni basubiranga n'abatamanyanga yi ekyo nicyo kigendero cyati cyo kubanze kitwabandize tutekeho okumanyanga noko nuko abasigaireho ababaire batemanyire Dunda ababaire bali mu process amanyire nkugenda wananka nuhonda yo mukazi akajya kwesanga ngo hala kugenda bene babo bayise bak ekyo nikikangira bamanyanga yego iki kirungi muno tuturugiro abazazi kati tonkwenda kutwaraho abo kuba okazarwa maka utugambege maka goro 10 Oruganda rwaitu no orwange kuzarwa 10 anetano tukakubo wini ba presidency bayingi abakusi mali nkwenda omurozi wa Kitara TV turugiro hakati taraba abazazi nkwenda utugerageranizeho imbaganize yabayiroha government zaro na government enero ekyo kubanza government ezabandize nyonka atunga omugisa kurora ngo nkahika kiro kyokwerema ndi muntu mukuru nyarura government yo nkaga nebiri omungereza nagenda government negaruka omikono yabarukwiragura nyarura abebembeza babayireho kugamba myaka yenyuma obwebembezi bukabuli burungi abebembeza bakatandika kurungi batwebembera kurungi cyonka akasumi kaikaga kandi nibaruga hamuramwa gwabo ogwo kwebembera abantu hati nibagonza bobonka kwefuaho
na benganda za Burundi na family zabo hata ikintu kyaletaga ekizibu kuba obaka rugagambira go kwebembera abantu bakatandika kwekore byabo habwabo government ni sisikara hati iwoko norura enu government ero hapo kwa niye singire kuikara biki byokurura byokusagigira nyeho na zinde zobote amini na government ene nyakuroho yabaire kozero mulimo mukoto habo kuba karabuli abantu bakaba batamanyire okukora jonga yalengaho okuteeka emisomo yayegesa abantu hata abantu bayetegereza okukora bayega byenkurakurana nikugamba government ene kikuru muneke ekyekozere erengero okutwegesa twekurakuranize nuko tube na amani n'obusobozi amaka gaitu donde mbichweka byaitu uteka kuba bomezi obundo taburozire ongere ugambire okataha mu bwahure no kyali musigazi bomezi obundi otabunyumiro kurungi obwakara bukaba burungi nuko gamba umbusigazi waitu na nyonka baho musigazi na nyonka egoza nkabasigaza abandi baitu kyonka hagati omukwegonzo oko hari nkaba nindora ngo ebintu kabyatandika kunyuma ebyensi kandi aho mukamo no yanyetire ndeke biri ngaruke kono totunyumizo ga hari family yawo kwenda kutoa ko mugisa guno tunyumizo kati to hari family yawo yara na okay hati obwomezi bwanko kubabaire namazire kusoma nkasomera Kabalega primary school nyamara ebitebe byange mukaga nyagenda mu junior secondary yabairo nyamara emyaka yange ebiri nyarugamu abo nyarugiraho nyagenda kusoma ebyobulimi myaka yange 3 nagimazire narugaina certificate yange ngitungire hati nyasere kyokora ekyo mugiso murungi bunkani malira nkabanyi naho obukwatane n'abantu hoima bantu bandabizamu bwangu nyatunga omulimo mu akasumyako Bugambe tea company no nyagenda kukora Bugambe majani nkokunkaba nsomere byobulimi bantwara nyagenda nyaba nasare assistant nyakora yoko emyaka yange 3 obunyagimazire bankuza hati mukunkuza kwange banfoka leaf clerk nyonya tandika nyaba mu office kuguraga majana ga kuruga heru hato kunonya mazire myaka yange musanju hati myaka musanju obwehwa aho nuho mukama yanyetire agamba emirimo egyo gireke kutalibana nebyensi bireke garuko mbuhereza kyonka ntakatayiro mbuhereza nkatunga omugisa nyaswera nyaswera mukazi kurunge mukanisa twazarana abana baitu obogo mwaka ki mwaka gwensanju nena na hati mukyali hamu ekyo mugiso omubiri ndo murongi omukyara wangu okubanza mukama kamweta yahumura kyonka hanyuma akanduga omwagwe 9 9 hati 19 na musanju yatongondi hati kuruga 9 na musanju tuinawe n'abana baitu tuinabo nokwekati omugurusi reverend waitu tumalire ntekanize no kwenda oheha magezi ingande zinde zitakafokereza zitakabaire kwetekaniza kurungi nokora obwebembezi nkobwanyu abazazi obaheya magezi nikikora okay webale muno ekikuru nje ekimbaire nisaba ngu engande zindi ezinyakusigairo twine enganda nyingi omubunyoro kyonka ekikuru kyabyona buli ruganda nkwetaaga rwetekanize rukole entegeke enungi rusoroza abantu baabo bamanyangane kandi bakole ekintu kimu ekirasobola kuyimukya oruganda rwabo kayimukya n'obukama bwaitu bwa bunyoro nikugamba enganda zaitu titukabaire kuhika
habichweke ebinde bitukurora enganda ezayitekanize zakozere entegeka enungi hate ekyo kuroraho ito mpura ninkwatwa ehali erirungi litale ribi obumba nindora ngobukama bwa Buganda batekanize mipira batekanize mizano bateka ebyebika bakozere kine bika bakozere bine itwe bunyoro bitaliyo mbaire nisaba ngu naitwe tweterane tuti obukama bwaitu nibutwebembera naitwe tutekeho mulingo gwokuranga buli Ruganda ruine kiri ukukora habo obukama bwaitu obwa Bunyoro Kitara ya tuherezera nebigambo bya bikusembayo tumalize ntekanize webale muno ekyo kubanza nkugonza kubasiima mwebale kututera entegeke enu kututeraho enyamara kenu ekusobola kututeraniza itwe abantu ba Bunyoro ekyakabiri nkugonza kusiima abantu boona abanya kutuhulirize hanyamara kenu obutubaire ntubazaho ntusoboraho bike habo Uruganda rwaitu rw'Abazaazi kandi nkugonza kusaba kuno nkusaba mugarukireyo nkwenda mutuhikize iraka lyaitu itwe nk'Abazaazi nkusaba katikiro waitu obukama buno bwa Bunyoro Kitara na Omwebembezi bwe ngokuba omumadara gabo batukore entegeka enungi erasora kutuha amaani erasobora kuyimuka enganda zaitu naitwe tukaba bamaani tukaba n'obusobozi tukenyumiriza mu nganda zaitu nkebicheke bindi nkokubiri kikuzokera kimungu itwe Bunyoro tukyabyamire tukyali hara baitu ngoza kusiima nyonko mukuru w'Abazaazi ngoza kusiima Abazaazi n'Abazaazi kati abagureta masindi habo kunteka mu bwesige kumara kasumi kanu nimbebembera kana byone bituhikiro nyino kuyikiriza nkakusanga turatunga obusingi endware nekehere tukagaruka tukaterana nko kutubaire tuterana Uruganda rwaitu rw'Abazaazi rujya kuba rw'amaani kandi rujya kuongera kukora obukama bwa Bunyoro Kitara. White Reverend kusimira muno webale ta webale kutubungisa webale kuyicha abaruzi ba Kitara TV ogo abaire Reverend no wa Kirahwa kandi niwo Omwebembezi w'Abazaazi inganda zino tujja kuongera ntuzikuletera tujja kuleta no abachwezi nawo kutoza Omwebembezi wayo era borabo lyo ko Omwebembezi w'Abachwezi Omwebembezi w'Abayaga Omwebembezi w'Enganda Ruganda ruona bayiraba nkukwetaga twinda kuterana za inganda zino kandi nabana beyongere kumanya inganda zabo bengere no kingangana inganda zongere kuba nizitumburwa ombuka mbaitu buno babunyoro ira ka Julius ke muhendo kandi mbamulisa nimba moyiho wabamoli kusimire muno gwebale muno kutuhere kutubogwa no tuhondera ona nambere okali icyo inakora usigara mu kutubwa itugunu subscribinga channel yaitu enu au liking na page yaitu ya Facebook ona nambere okali mu musiza ahiru mbasimire gyawe kuba obukwenda ku bantu burora nimutuhondera mungereze mbaganiza mwebale muno mutebwa kuba ndino nimongera kwerinda kuko abantu abakusinga bakena mu mutekereze ibintu bintu ya corona bikuwa bayira bamujwale masiki nare mu ngaro mongere kuba nimwerinda tusigale tuli bomezi mutasimo kuiko tutaita na mutekanize zindi mubaye angiriza kutamba angiriza mwebingwa angiriza yatale ya Bunyoro Kitara nije obugalo mpora abantu bomukama abantu bakabalega obugalo mpora tugende maiso ko cheketi angiriza kutamba angiriza omukama wa Bunyoro angiriza kutamba angiriza yerukira basajja angiriza kutamba angiriza omukama wa Bunyoro angiriza kutamba angiriza Potere ngoma change changira mukama abetogoro muzane abetinye musambe koza sele tere ngoma change
kutamba angiriza kugira abasajja angiriza kutamba angiriza omukama wa bunyoro angiriza kutamba angiriza kabumba aliyo aliyo mukali n'omugo aliyo aliyo mukikali narukidi aliyo bunyoro twekoze embudo kozirwe amagita tulinako ozasabereye urwagiha musangi webale angiriza kutamba ukarubulinga korakora bamuka angiriza kutamba angiriza ugira abasajja angiriza kutamba angiriza omukama wa bunyoro angiriza kutamba angiriza abambaikuru Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.